guys, jotono nafung kaham. Ani mung Elsan Debrama, kini omrit ni jaga ang si blog haisyo. Kini chinen tiket production ni bising toy, kini recording tongo. Ang sot nai. Gani mung ken nono rotogo. Ke faidi paisa. Tabuk studio thangna nai tanglayo. Camera rok kisa kaham ke kaya ke na karti an mobile base khai tong mane ang so ang max rok thubi na kana kisa finally an dol khorok sa tong ani logi Ashish so nok kursi na yang Buri khalai na ba? So norona update dewi tong na lama kolok ma himjak nai chakli ang obrit ni nogo soi kengke ang blog norbai malai friend hambai lama sok pakya obrit ni noga nawa ani logi tongo Ashish ke tini ni dino buti herakung toto tini dino ke belai khushi no tangai make neng tole jani best friend pe se kaka ni ko imang mo success na thang tong ke ba an bai tini belai tong phai bakta tini belai tong pusak ke tini to sini recording to first time melody chef studio das sekang nara ke music rock bopte herak mang ma tong tok ne kha khayo music ke tole kaham nang nai tang mate tabu ro je studio asal cuma ke bonan nunggu pula. Ke asing na. Dah kan ke nai nai tong di coy awal cengom di ni nogot ngai blog ini. Bes ngatang mas semia tau bi nogot ngrana. Suno hambai. Please seng omrit ni nogkan awas sok pakya. Kita no. Bin kita. Obon ni nok. Ong kaya ko ba? Kayang norok maidi omrit tamne omrit bin scooty nuka bera jak tamjani ngai tong noko to point paisi maya ko mora sungsulet mala kelat so sung paisa pa ke kayang tamjani phare ni bin noko phadin to ka Kevin no habgranais tong tek lubi tong soi video seng das sekang ni studio ga nawa sok pakya thasing go khorang ga hamke kaya hamke na karji tabuk ani le mic kari blanke omrit ni ro phai ne mic na kang ke borbo phai sok pakya ga naw no norono phunu ga na bobbo jagawa cho sini singer jik bo sok pakya pade so norok nubi to khani scooty bai kam ke nung mai angke na kardi ang mobile bai si block khai tongo camera bai ya so singer jek bahengka marak sa fekna ble और सही किनार दिए भाई रम दिही ए लाई जगे तो खाना है सिंगर जक से जबर तम रसम नहीं लेबो माइक रम दे तंग saya pembona di tang jang lai jagi thaka ba fur kita meresap nai sile so amrina hari phaiya mai de sai phaiya sai khana dita sa sakha bo kok sa sana nai li atang ge jani nervous na tunying nya re so max thubja am kolom suka da sekang studio gana sobai gese omrit kheng bes kang thangka so tamong na saimia bes kang oi dolai di basa tama sing me ha hello ge sai khana gade काम करे सब ला जाओ कौक से
Biar biang kai lah sejak neng nu kena lah sarok deh. Ano ko wah kemana daun tidak naik. Dar kul kadeh. So da sekarang nó sẽ quay xem nó thẳng cái này nó sekarang có update đi mấy trong đi so finally bên này nó bị xong kịp một cái nữa anh studio sừng phải sắp phải chả boy anh thấy có tam dân hình xã hội trong nó là phát rọc ni cái bộ phải này bỏ rọc bài nang giác đại và cái mà lại giác rọc đại này kiri giác cái trong bộ COVID-19 này vào cái coronavirus kiri giác có Sawan itu. Tama? Tam jaga sai kena gari kisa. Sar kisah coronavirus kiri jago. Ke? Ang mau bising-bising saya mana pasar jago. Kaya na boss ni belum naik tapi ni kirim jaga. Oh ya, ya sih ntar deh. Ya tam saja naik kini sengora mah apa nih? Dekun ya ang sana ringli ya kok sok pe mane. Kaya asno norok bus kanggo abdi dewana norok naik tong di. Karena answernya 100 kardi. Norok osong datin numai nonor tugo norgo datin. Kini bahaya mah tong saya kena gari. Kaham dong tong ka? Oke, tam norok kong tutok kong. Kaham dong gan hai ma tong go? Nah kon kini bela bela kan sampai nih kini main saya pikir saya kena gari. Cha ka? Wah, asal spirit mic apa ya kan? Oke. Mic. Takut biar nonton. Kini bahaya mah tong saya kena gari. Hai ke bro tahu rasanya telah ya bro korok nih nyonok best wishes marwo teh norok nih bagi bo borok korok nih kaham teh korang keribai bersam kedal kari tono nih je blog nih jong nih borok subscribe kan jadi fat teh description sini MT ke production nih link tonggo aja hapi norok abon abon subscribe kan jadi Data modal kah? Luar. A few moments later. Sari orang kita masih ada. Soal mana kamu barang apa itu mana? Recording pale kya ngai dar no belanya hamba asing music ka hamar man bagai nor bo nai dati no dar titam saram song Teh tamu sasina ni. dapo Dan kakak pernah salah sini kah? aw dar to kok sepe jak norok age ni blog ne khyang icon na je batare recording pebe kha ko ba kya tabuk nai bo sukai tong sini yang mel singan yang female sigano belanya hamba ase khasal man thega faine ke singno dar bagai ni chini muri sidia ko on por sining to norok Agin sai beja. sepe ko bur sagasa saya ko sadi Ani mong Elina de Burma ani para takar chola. dakon 2,000 years later. Ora ceng dugana sok pajak yang asuk lajak tong cini grup ni borok. Jadi norok nok. Ora jotono asuk lajak. Oke. oi dujo ko yang purgade Jotono asuk lajak ora ceng.